Dobro jutro, spala sem do pol 10, ni bilo bed, ampak je treba nadaljevati video, da bo čim prej končan, pa upam, da mi rata v fitness iti, tako da dajmo se lotiti. Evo, vse je zrihtano. Video se nalaga, sličice narejene, naslov, vse, tako da pol samo objavim. Zdaj pa počasi tu pripravljam stvari za kiparjenje, kamera je tam pripravljena, bom pol sem se premaknila, sem zdaj Mika to spit, tako da je nočem motiti. Danes kiparjamo na tem prenosu živo. Preden da se odpravimo v fitness, ura je glih pol ena, 10 minut še bom pripravila tofu, ga bom marinirala, pa pol, ko prijem nazaj, sem popekla, pa še riž skuhala, ker imam neko zelenjavo, tako bolj azijsko bom naredila, ampak s tofujem, tako da dajmo hitro to pripraviti. Pravkar sem gotovila, da sem kupila Superior Dark nesvetlo omako, ojoj. Upsi. Ok, žal sem mogla malo s vodo splakniti. Kar ni idealno. Upam, da se je vseeno lepo speklo pol. Pač ta temna omaka, ne samo, da je bolj temna, bolj močna je in tudi malo bolj slana, tako da sem čisto preveč dala, ker sem mislila, da sem navadno kupila in sem pač zasrala, tako da moram zdaj še vedno navadno kupiti, ker je nimam. Malo sem zmatrana. Kamero moram tu ugasniti, snemala. Dobro, lučko še ugasnem. Dajmo si dala bundegar, ker s to bom šla zadevo in pičimo. I'm doing better, life cannot be more golden. But honestly, I won't lie. Sometimes I ask why I can't get you out my head. Now hard to forget that I really need to cut you off. You're always trying to lead me on. You're making all these promises, and you'd always quit. You're just another hypocrite. No, I'm can't shake out who I had. Now you thought that I would. To je pa zelo dober trening, zdaj počasi ugotavljam, kjer vaje bom delala, da ne skozi nekaj menjaš, ampak da probaš delati iste vaje, pa jih pač povečuješ kilažo. Danes sem prvič delala na tej mašini za hip thruste, ko pač te boke dviguješ in je fajn za noge pariti. Jaz sem se upogumila, ker je danes bilo kar malo bolj prazna, tako da srede so izgledali malo bolj prazne, bomo videli. Tako da ja, namatrala sem se res fokus, naredila sem 3 vaje za noge, pol dvojne za hrbet, no bo ono, ko se dvigujem za te pull-upe, to je vaja, ampak ni toliko težko, pa kaše rame, prsi. Tako da ja, počasi, pol bom pa videla, če se mi to ne vzelo, dosti bom pa naredila, da bom delala spodnji del en dan, zgornji del drug dan, kardio in ponovim. Tako da ja, dobro mi gre, moram reči, da se mi zdi, kot da sploh nisem nikoli nehala hoditi v fitness. Zagnana sem ta nov fitness, definitivno mi je dal neko novo energijo, še boljše, pač 100-krat boljše, kot oni prejšnji in še ta sauna. V glavnem, občutki so dobri, cajt se najde, če se hoče. Danes je vlog dan, ponavadi za dneve, ko pač imam vlog, ne delam nič drugega kot vlog, ampak ker sem bila včeraj pridna. Ja, sem si lahko danes privošla. Dobra novica, jutr sem spet fraj. Šefica mi je res dober urnik ta teden naredila. Tako da bo sigurno še en kardio pa sauna kombinacija, tako v prejšnjem vlogu. In se že zdaj veselim. No, zdaj pa gremo domov, ker imam natanko 1 uro, no 5 minut še, da do doma pridem.
pol pa 1 uro do streama, ampak sem že kar dosti pripravljena, pač na ličice. Moram pa to stuširala, se bom pa po streamu, ker se hočem umiral, pa da se namažem, da se celo telo namažem. Sem si pa preoblekla zgornji del, tam najbolj švicam, tega gremo se. I've been thinking for days, yeah, I've been thinking for years, that I'll tell myself I'll stop the things that keep me from you, but I... Kosilo je pripravljeno, ris se kuha. Ponavadi ne pijem beljakovinskih šekov, ampak moram spiti, ko imam proteini.si, niso mi najljubši, tisti moji najljubši so ful predragi. Jih bom privošla, ko bo cajt za to, ampak nisem lačna zdaj, ker sem v bistvu bolj ko ne jedla, pred da sem šla in je pa fajn, da ker sem delala mišice, da nekaj beljakovin spijem. To bom imela pa za pol, ko bom lačna, se tako veselim. Pa po paket sem še šla, pred da sem dom prišla in sem si zanč naročila pri MyProtein te moje vitamine, minerale, dodatke, no. Se reče, dodatke. In to zato, ker so imeli ful znižanja, pa sem si kupila to, kar vam ponavadi. No, drugače si pač v DM ali pa Millerju kupim sam. Tukaj dobiš več za manj keša. Pa neko majce sem si še naročila, tako da dajmo odpreti paket, pogledamo, kaj imamo. Torej, vitamin D, omega 3, B12, pa cink in magnezij. To majčka. V bistvu je taka na dolge rokave in bolj se zaveže. Spod imaš pa še eno majico ali pa oni športni modrc. Ne bom zdaj provala, ko nimam cajta, ampak... Dragi moji, kaj pa to, ko sem čist pozabila in ne vem kaj, pravno sem bila, ne vem, kjer je dan je, ne vem, kjer je datum je. Mikin rojstni dan je, 4 leta je stara, pa danes je 8 let od mojega YouTubea. Na isti dan, pa že moj stric ima rojstni dan, vsi imate danes rojstni dan. Mika, vse najboljše. Ja, kako si lepa. A veš, da imaš rojstni dan, lajotička moja? Moja lepotička, ona ve, da lepa punca. Mika, 4 leta, kakva velika punca. Še najboljše. Mimogrede, hrana je bila ful dobra, razmišljam, da bi kar vse pojedla, ker sem še malo lačna. Malo se mi sladkega lušta, da bom verjetno pojedla proteinskega pudinga. Ja, dajmo se to pospraviti. They call me sassy when I'm strolling down the street. They call me classy when I'm serving just the best. I can be deadly when I find somebody lovely. And now I'm ready like a kitty in a dress. Don't call me mean, I just want someone to love me. Someone to lick my wounds and kiss my aching body. My desperation knows no termination, baby. Now would you love me if I was somebody else? Wish I... Nova majčka izgleda cool. Edino, kar je, ne pašeta te dve črni barve skupaj. Ta barva je malo, ta črna je malo manj črna kot ta črna. Ampak to je moj fitness outfit, nima veze. Dan zelam kardio, pa v savno grem. Še prej imam pa prvo pravko, grem v alejo.
rada bi si spremenila paket za internet pa televizijo, ker pač jaz sploh ne gledam televizije. Zdaj gledam zato, ker pač so olimpijske, ampak to bi lahko tudi na internetu gledala. In zdaj mislim, da imajo samo internetni paket, torej samo internet, da ne plačala 60 € za nekaj, kar sploh ne uporabljam. Mislim, internet itak da rabim, ampak si lahko zmanjšam paket, ne. Tako da grem v Telemach, v H&M nekaj pogled, pa v trgovino še hitro skočim po moje špari. Ko si kao na poti vzamem, bom še videla. Sem slučajno najdla perfektne, svetle, široke hlače. Ok, jaz sem prispela do fitnessa, pri Telemachu sem se zrihtala, vse je upravljeno, zdaj pa sem še v fitness in se tako veselim, ker danes imam kardio, to pomeni, da lahko berem zraven, ko hodim v hrib, hitra hoja v hrib in pol sauna. V glavnem, ena taka res neprijetna pa neverjetna prigoda, v slabem smislu, se je zgodila v Telemachu, ko sem jaz bila tam, torej jaz sem bila pri svoji pač v bistvu trgovki v poslovalnici, ena je bila pa še Fraj in da še povem, druga trgovka je bila Azika, kar ne bi smelo imeti nobene veze, ne? Ampak je imelo, zato ker ženska iz prve, sploh se še ni dosedla proti njej hodita, saj znate slovensko, ne? Saj se bom lahko z vami pomenila, ne? Saj znate, a se bomo razumeli, saj znate slovensko. Ne zdravo, ne nič, sploh še ni pač je slišala govoriti. Mimogrede govorila je normalno slovensko, ker je verjetno rojena tukaj ali nekaj, pač niti na glasa ni imela. In punca je ful lepo mirno odreagirala, rekla, ja, seveda, zakaj pa ne bi znala slovensko tega, no. Ona ženska še kar, ja, ne vem, sej ne, da vas tak, ker nekaj je mutla, sej ne, da vas tak, sem pač, da se bomo razumeli. Jaz pa ona trgovka, ko je meni pač stregla, sem se direkt pač dobesedno za glavo primila, jaz nisem mogla verjeti, mislim, pa malo mi gre na živce, ker vedno se reče, ja, pa sej starejši ne vejo, ali nekaj. Ok, to je pa se fulakar. Fulkrat je neki izgovor, ja, pa sej starejši ne vejo, pa niso navajeni, kam je briga. Vsak človek lahko se nauči novih stvari, se nauči, da sprejemamo drugačne od sebe. Iz kje je nekdo pa, kjer je rase, je nima nobene veze, če se on spoštljivo do tebe obnaša, govori tvoj jezik v nulo, mislim, da si lahko samo tiho. In je bilo res grdo to slišati. In sem bila kar malo šokirana, kako rasistični so eni, pač res. Tak časih ful mislim, saj je Slovenija ful odprta, pa smo odprti za druge itd., ne, ampak pa kaj takega vidiš, pa si ono. In zakaj smo mi boljši? Ker imamo drugačne obrazne poteze, pa drugo barvo kože. Jaz sem ful taka, da jaz sem odprta in jaz bom do nekoga taka, ko so oni do mene. Torej, meni se zdi prav, da ljudje, ko pridejo v Slovenijo, da se naučijo jezika, da spoštujejo kulturo, to pa ne pomeni, da ne vem, na sebe pozabijo ali pa se dajo v nič ali pa da jih drugi dajo v nič. V glavnem vse razumete, tako da sem to znala povedati in sem bila čisto zgrožena. Tako da grem zdaj to energijo in zgroženje dati iz sebe v fitness. Evo, končno sem doma, zdaj pa sem si na hitro skuhala 2 trdo kuhani jajci, ker sem tak lačna, ni šans, da čakam, da skuham. Mika se ljubima in je tak smešna. Bom pa naredila pol za glavno jed ajdovo kašo palečo, to je solata, ko sem jo že večkrat naredila solata. Pol dodam pečen brstični ohrovt, lahko tudi bučke, brokoli, karkoli, feto, čičeriko, to je pa to, oziroma karkoli vam srce poželi. Tako da najprej bom dala kašo kuhati, ker se malenko zlje kuha, pol bom pa še lečeno dodala vodo in odcedila, ko bo, da ne kompliciram. Zdaj se veselim hrane, ampak še prej bomo pa
jajca v lupli, ki sem jih skuhala. V džezi. Na eni jajci imam majonezo, pa malo pekoče omake, na drugi pa sam sol. Ugotovila sem, da nimam čičerike. Ziher sem dala kako doma. Vse vseeno, itak imam to bo za več dni, ampak bom pa jutri dodala še čičeriko. Zdaj bom pa narezala te prstične ohrute. Vse pripravljeno, opravljeno. Malenkost posode je tam, ampak to zdaj ni tako pomembno, res se ne da. Važno, da so cote obešene, v bistvu so večinoma brisače, pa stvari za fitness, pa ene par drugih stvari. Ja, da se bom pa vlegla, brala, malo YouTube gledala. Fajn, fraj dan je bil, mogoče se ni toliko dogajalo, ampak sem vesela, da sem spet imela en tak dan, ko mi je dobro del. Dobro jutro, sem stala, se najedla, oprala glavo, spravila in zdaj pičim v center. Na kavo pa en rogljiček, knjigo imam zraven, pa Nino grem seveda obiskat v trgovinico. Dan sem si izbrala ta dan zato, ker je edini dan, ko bo sonce in ne morem verjeti, da bom videla sonce, oziroma ga že vidim. Da vam pokažem moj outfit. To so one hlače, ki sem si jih včeraj kupila in so ful fajn. Tako veš majico, pol čez to rjav jakno, malo je prašen. Ogledalo malo prašno, tako da prosim, ignorirajte to. Wow, I love it. Already worked out. You must feel the relief now. Live from the end. She began to take my words to heart. No sleep, my veins run dry, I'm empty. I can't see, I'm blinded by this concrete. I should call you, see what you've been up to. I've been wondering, how far did you go in 7 months? I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am, not knowing how to move on without you. Zdaj se pa sonček malo bolj konkretno pokazal, kako je bilo fajn. Skozi govorim, da bom šla v kavarno, pa bom brala knjigo in sem čisto odpadla. Tak zanimiv občutek je brati, ko so ljudje okoli tebe v glavnem. Moram večkrat to narediti, to rečem, pa tega ne naredim v glavnem. Še dobra kava in rogljiček sta bila pravno. Zdaj pa grem po mačo za Nino, pa do trgovinice. Same old good anxiety. Where's your irony? Just smile wide, 'cause I got everything I need, but not what I wanted. 'Cause I just wanted you. And if I could, I'd leave this city too. I don't blame you. Evo, jaz sem prišla domov
in imam 33 minut do začetka prenosa v živo, tako da sem si zraven prinesla ta make-up, ker če se zdaj grem v stanovanje, pa Miko ignoriram, pa si delam make-up, me bo našarala, pač mjavkala bo v mene in bom živčna in si res zdaj naredim make-up, pa ko pridem v stanovanje, bolj ko ne se lahko nje posvetim oziroma stvari postavim, ampak to še prenese, če se pa usedem pa si delam make-up, točno ve. Tako da si ga bom zdaj hitro naredila, sej v brvi pa to že imam, tako da to bom lahko kar malo pospešila. Tako da, dajmo, da vidim, koliko cajt imam, dajmo se štopati, da bom malo motivacije imela za bolj hitro se ličiti. Mislim, itak jo imam, ker se mi mudi, ampak ni panike, ni panike. Štoparca, poprovala se bom ne popackati z pudrom po majici. All I dream of is your eyes. Drugač pa v centru je bilo zelo fajn, pri Nini je bilo fajn, da smo se malo pomenile, nisem bila dolgo, ampak sem mogla iti, ker sem mogla še hoditi, pa seveda domov priti, preden da je gužva katastrofalna, ampak je kar šlo gladko, no. Sigurno bi rada en dan šla v center, ko nimam nič v planu, da sem res tak free, ker vedno imam nekaj odzadja, ne morem do te ure tam biti, to moram še narediti, in nisi tak 100% sproščena, ampak če bi vedno čakala na Frajdan, ne bi nikoli nič delala, tako da včasih mora pač tudi tak biti, ni najhujš, ampak sigurno sem malo bolj na več mestih naenkrat, Saj, ko ne jem skoraj nič sladkega, no dobro, včeraj sem v McDonald'su na 2 mala donata pojedla, pa danes drugač pa res skoraj nič. Se mi je ta croissant danes zdel tak ekstremno dober in sladek. Mislim, je dober, da ne bo pomote, ampak ko imaš brbončice malo bolj tak, bom rekla, ko imajo brbončice malo sušo z dobro hrano, je vse še toliko bolj dobro. Kaj pa danes kuham? Kebab. Vse bom naredila sama. Omako, meso, kebab meso in kruh, pa seveda priloge. Nekaj cajta nazaj na TikToku bil nek viralni recept za kebab meso. V bistvu mleto meso začiniš in ga daš, da ga zrolaš, na peki papir ga zviješ in daš peč v pečico in pol je tako kebab meso. Tako da bom definitivno to probala. In prav lušta se mi kebaba, no kdaj sem ga nazadnje jedla, pa še domač bo. Tako da bo all good, dobro. Ojoj. Okay. 7 minut pa pol. Sem se popacala. A little bit of sun is all I need. A little bit of drink so I can sleep. Madness. Kebab. Končala live stream. Kebab je bil tako dober, stream je bil zelo uspešen, zdaj pa sem tako utrujena. Kuhna je pospravljena. Zdaj pa sem še čaka tuš,
pa pižama pa pojsla. Mika se je že razkomotila za mano na stolu. Tako da se vidimo jutri. Dobro jutro, sobota je. Mislila sem, da bom ob 7 vstala, ampak ni šlo. Ob 9 bo čisto ok, hitro sem se spravila, ker grem v fitness. Sem da zdaj ful skozi fitness, ampak res pač fulkrat sem šla in sem ful vesela, da sem se spravila in sem pač res ful dokumentirala te stvari. Ne bom vam skozi težila s tem, ampak vam pa vseeno povem, kaj delam, da veste, kaj se z mano dogaja. Mogoče je pa tudi komu motivacija, mogoče gre komu na živce, ne vem. Namen je dober, tako da danes imam trening moči. Idealno bi jedla prej, ampak ni šanc, nisem lačna. Mogla bi prej vstati glih za to, da bi jedla, ampak ne morem, tako da upam, da bom imela dosti moči. Dajmo še smeti zrihtati. Prva stvar, gremo po krape. Tadam! Fitness uspešen, pa imam točno 2 uri do dela. Zdaj imam točno 2 uri cajta, tako da sem res umirala, spravila. Hrano imam bolj kot nepripravljeno, sem še čičeriko dam peč, ker sem jo končno kupila, da jo zmešam polono mojo solato. A ja, danes je pust. Danes se bom namaskirala v kraljico src od kart. V bistvu sem pač obraz si bom namazala. Pa glede na to, da je danes Valentinovo in pust, se mi je zdela dobra kombinacija Queen of Hearts, torej kraljica src, v karti seveda. Evo, še grozdje za sladico. Danes sem si izbrala to srčkasto šalico za Valentinovo. Spravila sem se, danes sem zelo rdeča, mašne sem si grdala podobno v bistvu kot lani, pasalo pol s to poslikavo. Imam pa tu vse pripravljeno, karte imam, ki jih bom po moje tuger nekako nalepla, da bo tak obroč na glavo s kartami. Barve za obraz, čopiče, palet, tako da začenjamo. Evo, končala. Malo sem že zmrdana, zato ker sem se po pomoti počohala in 5 ur kasneje to. Ampak se mi zdi ful dobro, tak kombinacija srčkov pa pusta. In v bistvu sem si sam nalepla karte na to od mačke. Sorry, zadnji so skoki, ker pač so glihkar skoki. In potem sem si srčka na usnici naredila, ampak kot sem rekla, je že malo zmatran. 3 karte tukaj, tako da ful je bilo zabavno. Zdaj pa moram pospraviti pa pojesti, oziroma raviole srčkaste si bom naredila. Tadam! Malo so oranžni ratali, ampak... Zlata! To je bilo pa napeto, nekaj, da je zasral. Domen je ful dobro v drugi skočil. Zlata, posamezna. Jutro, danes je nedelja. Včeraj sem še montirala, da je ne po 11, nisem nič snemala, ampak sem vesela, da sem se spravila, da bo danes malo manj. Ob 8 sem stala, kar je bilo dobro. In sem že spakirala, ker grem danes večer na Koroško. Kdaj točno grema, bo ona odločila, odvisno kdaj bo šla na WC. Itak imam pa me še delo čaka ob 2, tako da koliko sem konc pa odvisno, kako se bo Mika odločila. Ja, imam pripravljeno tudi, to bom pa oblekla za domo, ko se bom vozila, to imam za na stream. To moram dati v omaro, ampak se suši, ker sem umila čopiče včeraj, tako da, ja, fitness torba je tudi pripravljena. Tako da grem zdaj narediti kardio, ura je 10. Kardio dan, sauna dan, suširam se pa grem domov. Ura je 15:12, perfekt. Po fitnessu pa krap, pa kava. In olimpijske. Moram priznati, da sem malo zaspana. Spala sem malo manj kot 8 ur in se mi kar pozna, pa sauna te tudi malo trudi, no, poleg fitnessa. Sem si pa pripravila tudi hrano. Tu imam isto stvar kot tu, samo da sem dodala še kumaro pa feto. To bom dala pa v zmrzovalnik, ker grem zdaj domov in ne bom pojedla. Pol imamo oprano grozdje, še eno kavo bom pol spila, tako da vse pod kontrolo. Zadnja cajta bom kar plac v tem zmrzovalniku, ni bed. Zdaj pa preden da začnem, imam še 15 minut, bom montirala video. Bo čim več narejeno.
first time I saw you, I was so nervous to talk. Happened so fast, went from so long Mama je naredila pistacijevo torto. to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love, but past relate. Krap, kaki lepi krenc. Pa z vaniljevo kremo. Z mamo smo šli na pohod, zdaj pa vidim gor kope, gremo jutri z menijo smučati. Tam se vidijo, še zadnja smuka. Ja, pa kaka lepa! Kakšne male rogice imata, joj mene, pa zvončke. Evo, avto je zrihtan, ploščica je bilo treba menjati. Moja je zarjavela korsa pridna. Relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. Still got your smell wrapped in my bedsheet. Kot ponavadi sem si malo fraj vzela od snemanja, ko sem doma, ker pestro je bilo. Včeraj je bil avto popravljen, oziroma bremze zamenjene, pol sem imela livestream, pa zjutraj sem imela še nekaj dela na računalniku, pol smo šli z mamo na pohod, v glavnem. Danes pa imam fraj dan in se ga ful veselim, ker bo tako bolj umirjen. Zdaj gremo z mamo na pohod, pol bom malo brala po moje, moram sicer montirati še video, ampak ja, pol večer gremo pa z Minejo smučati na nočno, nisem bila že na nočni dolgo, tako da po moje zadnje smučanje letos in ja, tako fajn, fraj dan bo. Mika je pa taki Zili-Bili. Zili-Bili. Zili-Bili boj. Poglejte Zilija-Bilja. Napadne Zilija-Bilja. Mike. Kako lepo sončno vreme bo dan za pohod. Sonček moj. Don't wanna wash it away. I know sometimes I get too caught up in all of the wrong things, but you're always there to guide me. I used to be afraid to fall in love. A past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. Evo, jaz čakam Minejo in pičima. Ta torba je bila najboljši nakup v Hoferju lani. Imaš not pancerje pa čelado, pa rokavice. Vse tako lepo na enem mestu in ja, vedno sem neko veliko vrečko uporabljala, ampak to res tako fajn kompaktno not pride. Smuče, palce, itak en mini ruzok, tako da imam not kapo, dodatne rokavice, eno pijačo, denarnico, telefon. Če v Minejo še kaj ne dala. Je lepo je. Pojdi, ja. Ja.Ša je kmetija.
Se bio in eko. People are nice, but it's only for the tips. The weather's fine, but it's nothing I would miss. My only friends are the ones I left behind. Wish I could see them just for a moment. 'Cause I don't know anybody here, it's awfully lonely. I smile, but they just stare. And I see misery everywhere, it's getting to me. I cry, but they don't care. Oh. Teraz daję jucha do neba, To smo zdaj samo za sliko kupile. Le kaki cute ima tudi je. Bombardinio testes. Dopada. Moš pa z rokavico to delati. Dejansko dobro, pa še tako toplo je. Burger. Komaj čakam. Se ne veš tako hitro jaz svojih spagetov. Tega ne srbi v grasu od mraza. Še imaš rdečko. Missing someone